Ntuko mirongo ili na inyanya cha mbere cha mwana intuku chiethera chicho watibwa murimu yuta wa neonatal sepsis. Neonatal sepsis imbi. Iji ni bacteria infection. Ire gwataga twana turia tutekinyitie mweri jumwe. Ayana ndaitari utwira muchiari yake ya kwethera kwi mirimu ya bacteria areneo na are akurigitwa igitera kurewa mwana no awatithi mwana uki. Na thina iji no humanie. Number 1, no humanie okeji kwetherwa ku infection the mother are nachio na itaete treated na during delivery igakira skuma kiringi na gwita kiri mwana. Utheru bonara mwana acherero na bonu ntuba itomi mno ne bati kumenyero kenda kurigirira murimo yo. Kwe bangi okethera nabo nginate na infection lakini nara mwana achiariri kukeji kwetherwa kwena kutisasa wa kutisterile kana kwena infection mwana akomba kupiki infection iji from the hospital kana nara achiariri. Muchari noomba kumenya ate mwana ukienda murimo yo. Kethera mwana uri aronkaga agutiga gwonka kana etherwa uri aronkaga ena nguvu ire gwonka na ndia kwambia kukea unyonge anyonyi vizuri. Aya bonge nabu umba kuona mwana na neonatal sepsis fever mwanki ukona rimono kara mwanki jugita yari ngijukenama jugaite jukenama ringeno ethere mwana ena gintu twita conversions inara ona mwana na mbio kura metho na kugera karaigera wou mwili jwekera wou. Aya no ethere mwana na erere stress ati ukiriria ikurira kuno wa present nya na diarrhea na present na vomiting alafu abdominal distension kwetha nya kawiga kuimba na manto jau jonde ukona mwana na manto jau kana bangi bakagenya metho yellow ira twita jaundice na gichunku into bionde no wethere mwana a present na into jabiu na ndire ja hospitali tumekaga the diagnosis ya neonatal sepsis. Untuba itomi mno muchiari ikwa ile monkera ya mwana oku na kinya ukayo chincha nyuma ya madhaya ile wa machibitari ubati uchoke mwana kienda itari. Muchiari na ndia keji kuona mwana newborn kinya ba kundisanja sibitari nyaja thaiji within 2 hours by kinya mucie akaeji kuona mwana akorega kuonka kanora mwana aronka atina shughuli na nyonto na kugwata mwanki na manzo joto ugire guru au ukona bomo babum choka sibitari kaire kinyetho ano ntuko uwo kinyamusie waona mwana ni wagukara maita yamwe ameru bare yabikie mwana chibitari baka waingwani mwana ina choka na roai na mono anja kaliche meru anto ibakara mono bakiugaga bakira wa manto jangwani baraba ingi bakamiss the point kana bakomba mwana wawa kethera atumba gutungatirwa bwega ni utonande atemuretere sibitari tumuira tumba ku diagnose kana ku make diagnosis muri uja mwana na ju lakini ngina akatho agero ibangi ngwani mwana na chino nto ate wonka kingi nakyo twina more than 5 years athano mbuge rwagiru kuthira miru taiji tutina wa thiro agimiru aja mwana akethira ina biona nilebe murimo yo na akaria biko chibitari aitha iro ario watine bako watu meningitis na mirimo inge ya utombo na akurabura gutiagirite kimomenya bara bengi barega gwonka na ndio kethera mwana aregere gwonka gutethwa kwina sukari mwiri jwawe kiu gintu kimwe na kutha gutina sukari mwiri jwawe no ntwarita sukari la kiri ari ya gwonka kinyina mwana kaka gya gintu zita hypoglycemia sukari na mere ndamunewe na sukari kwa level yake na mwana kwena ndi no toten glucose ye mwiri komba gwikwa brain kinkoro gikindine bibyo ndana ya bigasha down na mwana ikwire kinge nakyo mwana rere na infection yu na chimwe kuyana baka karabati treat bacteria iji nacho chitonya geta moka brain ki kwikava ikavite brain twita meninges yetana ndiga affect bacteria ka affect mwana kanwa ndivarunya meningitis na kuma ukethera mwana oku kuma una ndi atia mwana nomo akaratu outu ati umutego kona ati ti mwana wisasawa
nonto bakwithirwa brain cells ya ichi yakwire nonto ba bacteria iji. Mwana noe arigitawa na njira ya kuhewa ndawa na ringi akamama cibitari kenda ilwinde itari. Neja itomuthiria kithimi kia ndamu na kuma au mwana onekane na thina eu nekaringana na aria kinyite kaeja admitted ikenda omba nandi kwa attendant agekirwa ki antibiotics na akirwa antibiotics akarecover na agakara bwega.